از هر دم هزرایمه لتاخر خای جدایک بوم لناو زوی از زاروک بوم دناو سقیادا از مزن بوم دای از از هر دم هزرایمه از لزرگوزی دکتیم آبی جوید چوم خارا قبلی پرخوش زیناری شخت شابی دای از هزرایمه از هر دم هزرایمه dişi keftada benim album vek avakani sarke zel album zarokek çale ku kef hoş bum heval az hezroyime از هر دم هزرایمه لراستا شقارا از روی بوم لرز بیرو که از پاله بوم لنوالا گمان از کار کر بوم باو از هزرایمه از هر دم هزرایمه از هزرایمه از هر دم هزرایمه Ez ne hünermend û ne jî stranbêj im. Ji bo min şan û şöhret ne lazim e. Ji bo gelê xwe bi şeklekî amatörî dinivîsim. Eger dengê min bigîje gelê me ez ê gelek kêfxweş bim. Ez nexweşekî pênce şêrê me nêzîkî salekî nexweşekî kanserê me û di nav vî zehmetiyê de dixwazim ji bo hezroyê hinek tiştek bikim, xebatekî bikim. Ev xebata mizî bi şeklekî amatörî ye û ez gava pê mijûl dibim moral dide min.
و هلبسته دا با قاسی قطع کیزی هوالی مسعود رشتوغلو بشتکریا خدا من از و هوالی مسعود و هوالی شرف جبوی حضروی را و خبات آنه یالی چاندی ویجهی و هلبستیه دا ام جبوی حضروی چش دسته بمه به نرابه هفکاری اکی دا امی خباته خوب دومینن جه هر کس را سلاو حرمت